Okwihirira Village Enterprise bakatora n'amaka 9 omu kyaro eki agarukuba munonga mu by'entasya babegesa okutandika business y'okubika n'okweguza sente n'ebindi bingi. Tukamuhikya tumukize government mukwatiraho mubongere nkaha omaiso tubasomeseze bali abakugukire baina business bamanyire kora business plan bayizire ne bahoro munyahura bitweta swap wahuro kwekigenderwa ukuyimukya amaka gaitu bwanyuma amakaga gakerondamwe bigombe 30 buri kimwe kirimo abantu bashatu kandi batunga sente zentandikwa emitwaro nkaga nena buri kigombe. Nti hari Village Enterprise etuikize naito niho tutandikire twekurakuranize oboraba ohire yakasente okuwehora kagale yo nonda sobole kola ki kutwala habo kwa banyero nabatoro bagamba agatera ine niko kata abereho ebitongole binge mone bukwida nifera abantu wetu aradisino kumanya betu nisima muno Village Enterprise omulimo murunjo gwekozire hano mumbare tonda kanso omugite aba Village Enterprise bakaha ebigombe byona sente zentandikwa $1,984 konkabwa nyuma y'omwaka ebigombe ebi bino $984 no maka gawe bakozire ibintu byo kurakurana bingi abandi bayine business zembuzi abandi bayine amaduka abandi mbasubure mwani abandi mbasubure bihimba. Village Enterprise tuyambire ebintu ebindi twatabina makagaitu tubiguzire tuliyo tusubule ebintu byetu tugenda maiso abararaganza hati nitulia tulikurungi tuli smart tuzoka kuja bwa Village Enterprise. Obuyonjo n'emirire nabyo byeyongireho mu town council gasha kwa Daniel Bingana.